agad nga kasasaad ti may sa negosyante kalpasan isuna a pinaltugan ti may pagarup a riding in tandem suspect iti barangay Butubot Weste, Balawan, La Union agarup alas 6:45 itatayag sapa. Nabigbig dahi ti biktima ni Alejandro Casiano Jr., 41 anyos, sa danite asawa kan may sa negosyante. May basar iti informasyon nga nakalap tayo manipod ka ni Police Staff Sergeant Rodel Licudan. Iso na iti investigador iti dayto nga kaso. Manipod iti Balawan ng Police Station. Kilaat laagan na binaldugan iso na ti riding in tandem. Iti nakabatog. Daytoy biktima iti sango ti balay iti managan a Rodolfo Acosta. No sa dino katungtong na daytoy duwa nga agkapkape nga lalaki. Iti kalaatan nga pinaltuganan daytoy riding in tandem suspect adagos met nga naglibas iti napasamak nga pamaltog. No sa dino may basar pa iti informasyon iti Bombo Radio La Union. Daytoy victim kat adan iti kaso anedatag. Ken kuana EJ Corte nga dayti kat may pagarup a frustrated murder ana pasamak ay dinapan atawan ijay barangay Patpata. Naman pay nga may sa iti tama daytoy victim kan adan iti talo nga kalibre 45 a bala nga narekobre manipod ijay crime scene. At imamot iti pasat iti intay pa nag-interview kan ni Police Staff Sergeant Rodel Licudan. Tamak na? Oo naman. When? Sir. Nakapasama ka na kadidaytoy, sir. Ijay Butubot, Butubot Oeste. Anyang oras Barangay Butubot. anyang oras nga napasamak daytoy, sir. Pamot mama, report mama 6:45 ba? When? Anyang oras nga naidanon kinyayo daytoy information, sir. 6:45 ma'am. 6:45. So, on the spot, napangkay nga dagusan, sir. Okay ma'am, dito first responder may namandangan nagkong responde. When? Sir, sino ti involved ditoy? Di biktima, niya tinagan na? Di biktima ma'am ni Alejandro Casiano Jr. Anya ti designation na, sir? Civilian, Manalon, adasawa na, sir, ditoy? Negosyante? 41 years old, married, ibag pag ito ma'am, business ma'am businessman ta dati business na ako mama, bakery. When, sir? Apay, sir, ta napaltugan, anya ti rason na kadi? Kuha mo mama, sigun jay state palawag jay katwana, di napasamak, sabi napasamak. At kapi ka no jay duwa, higit di kalsada, sa ti palay jay kwa, ni Rodolfo Acosta. Hindi ka no habang kapkapida si mangpot ni biktima. Hindi pagsardeng na bang ko na namutan. Apag sardeng EJ balay na daytoy, sir, di victim? Hindi pala iti ko mama, pala iti Edwin punta nila. Ay, Rodolfo Acosta. When, sir? Anya tinapan inaramid EJ di victim, sir? Nakita namin na ito mga daji kalsada, mamagkapkape. Kasi Marden na pan siguro may istorya. When, sir? Kaya di pagsardeng na mo di kwan, na motor nga kwan, kaltugan na mo ta. Dinireviews na imareda da managitan no kan. Sino di pimaltugan? When, sir? Handa nga nakita di pimaltug nya nga tati naggapuan na, sir. Nakita ta ma'am nga manda na rupanda mo no sino. Handa mga naka-helmet, sir, dagi jay. Naka-helmet na ma'am, naka-jacket ta, kulay black na pareho. Riding in tandem dagi jay, sir, pag-arot Pwede, ka. ma'am. When, kumusta nga ro din ti status na jay victim, sir? I-victim ma'am, dahil lor matatta. Anya? Madamata nga ako ma'am. Kumusta ti condition na, sir? Okay, matsuna? Ayos ka naman ma'am, makuha ka naman iti batal nga ko. Inya ti tama na ka di, sir. Mano ti tama na? May isa ma'am, may isa titama na. Nung talo ka no di putok na ko ma'am. When, di na-confiscate nga ko, sir, na-recover nga bala, mano nga islag, anya nga kita ti paltugan bala, sir? At dati talo nga ko ma'am, na-recover nga empty shell iti alits caliber 45. Iti familia na, sir, na
nakalayo ka diti saidan no anya iti makikita da nga motibo kas may nga businessman daytoy sir. Napanday na lang di kakatwa may ang statement na hospital. Awan na pa yung mga, di na pa yung mga simang ko. Pero daytoy mo sir, awan ti record na di tamot balawan daytoy victim sir nga sa bali. At di na-ipel nga kaso kanya no, mga ongoing di hearing na. Anya nga kaso di kay sir kan kaano pay daytoy? Frustrated murder sa dito. Well sir? Frustrated murder. Last year pa din ma'am nga napasama. Sa dino nga lugar sir di tamo lang balawan ti nakapasamakan na. Uwin ma'am, medyo yung barangay Patpata. So na iti sinospik na ma'am. Well sir, kanya yun sir, di taray ta investigasyon nyo, i-connectar yu di jay nga may isa kada kitay motibo daytoy panakapaltog ken kuana sir. Depende di ko ma'am, depende to jay statement ng ano ko. Pasat iti interview tayo kaniya Police Staff Sergeant Rodel Licudan. Maniboda ili ti Balawan La Union, Bombo and Cheryl Aragon. Para sa Babasang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 dito'y La Union. Basta Radyo, Bombo.